Pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažne letnjikovce idealne za odmor i rekreaciju. Ako ste do sada bezuspešno tragali za konačnim rešenjem vašeg trajnog boravišta, onda ste na pravom mestu. U nastavku vam donosimo prezentaciju prelepih modela montažnih letnjikovaca. Prekrasni pogled i miris šume, odmor u prirodi. To doživljavaju vlasnici dodeljenih vrtova i rekreacijskih parcela smeštenih izvan grada. Prirodan izbor u takvim slučajevima su gotovi drveni letnjikovci koji se lepo stapaju s okolnim zelenilom i dostupni su u širokom izboru kao skupovi elemenata za samostalnu montažu. U drveni letnjikovac možete sakriti i potrebne vrtne alate ili sportsku opremu. Zahvaljujući tome ne moramo uzimati svu ovu opremu svaki put kad odemo na parcelu. Spremni drveni letnjikovci su dostupni kao skupovi elemenata za samostalnu montažu. Brzo se grade jer su svi materijali tvornički obrađeni te se sve sklapa od prefabriciranih elemenata. Zahvaljujući tome šansa za izgradnju takve kuće postaje prilično jednostavna, brza za provedbu i dostižna od gotovo svih koji već imaju zemljište. Radi se o preciznosti i međusobnom usklađivanju svih elemenata konstrukcije. To bitno utječe na brzinu i praktičnost sastavljanja, kao i na kvalitetu drva od kojeg se izrađuju pojedini elementi, što utječe na trajnost i estetiku. Montažni letnjikovci rade se od drveta smreke, bora ili jele jer takve vrste drve u sebi imaju prirodne smole koje na prirodan način štite drvo od propadanja. Sve letnjikovce koje prikazujemo su izdvojeni modeli stranih kompanija, a njihove niske cene su gotovo neverovatne i skoro 5 puta niže od trenutnih cena na našem tržištu. Poenta ovog promovisanja je ideja da privučemo pažnju stranim izvođačima radova kako bi pokrenuli proizvodnju na našem području. Trenutna ponuda na domaćem tržištu je jako nepovoljna, pa smo iz tog razloga pokrenuli ovaj projekat. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete video. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih objekata na našem kanalu.